Vinarija Zvonko Bogdan pre nešto nepunih godinu dana kada je izašla na tržište, srpsko tržište, imali smo ozbiljan problem u samom proizvodnji vina, u generalno cijeloj proizvodnji, u postavci, u načinu, kvalitetu, standardima. Radili smo otprilike nekih 24-5 stvari koje niko u regionu ne radi. I onda smo rekli, ok, ajde da to nikom ni ne spominjemo, samo ćemo buniti ljude zašto smo 2 godine kopali zemljište oko Palića, izbjegavajući pesak, tražeći glinu. Ajde da ne govorimo zašto smo išli u Austriju, Nemačku da vidimo koje su sorte bile nekad zastupljene, a ne koje su sada moderne. Ajde da im ne govorimo zašto toliko u Francuskoj i Nemačkoj, kada kupujemo sorte, kada kupujemo sadnice, toliko imamo probleme jer niko neće u Srbiju da nam proda. Ajde to nikom da ne spominjemo, da svima kažemo, to nema veze ni ko nam je enolog, ni koliko je puta bio najbolji enolog Nemačke. Evo vino, u čašu, ako vam se sviđa, sviđa, ako ne. Posle nepunih godinu dana dostupni smo na svakom boljem mjestu, ako smijem da kažem u Srbiji, u ovom trenutku i već u 5 zemalja, što u regionu, što u Evropskoj uniji, može se naći vino iz vinarije Zvonko Bogdan. Ova nagrada nam je jako draga, zato što je ovo prva nagrada posle opet nekih možda 15-16 nagrada zlatnih i srebrnih medalja za vina koje smo dobili za kvalitet vina u San Francisco, Tokio, Beč, vjerojatno ću nešto ispustiti. Ovo je prva nagrada koju smo dobili za, da kažem, naš rad, za način naše proizvodnje, za to što, kažem opet, koristimo samo svoje grožđe, što imamo takvog enologa, što na taj način radimo i kako radimo. Ja bih još želeo, ne bih dužio, stvarno nam je draga nagrada i zahvaljujem vam se u ime cijele vinarije i želeo bih samo još nešto da, ne bih da posavjetujem, već da vam preporučim. Ne verujte ni žiriju, ne verujte ni nama ni reči. Ja sam na vašem mjestu, ja bih sad ne znam koliko ima sati, ali ručak, večera, išao bi u restoran i uverio bi se u kvalitet vina vinarije Zvonko Bogdan. Hvala puno.